Wah, dahlyanya motor-motornya kenceng banget. Wah, dahlyanya motor-motornya kenceng banget teman-teman, kayak baling-baling bambu. Oh, dahlia kecilnya capek. Oke teman-teman, yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe teman-teman. Ondel-ondel kecil mau main lagi nih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.